rilalan na ya aso jumae engka tusit di waktu masarulabbi ki masalawat lori nabita hanya satu kali dalam satu minggu kotomi bawang aso na juma tegi munro watun na pa ustaz narik ko cinampa pura ki masampajan asara ajak lalu tasalai onro sampajan netta sebelum tabaca yewe salawai maka de nabita ni gini gitu baca yewe salawai weka arwa pulona rilalan na aso jumae narik ko pura masampajan asara ya dampengan ngisinin na dosa-dosa naripung Allah Ta'ala selama arwa pulona ta'ala nasabak iya pada lepas hitung-hitungan na pamulang ngiri hakiki dan niya pacapura ngiri kasarai. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari Allah Ta'ala pamilik ni sigat matamu Adam. Na pamilik matan na pangulutan Nabi Adam, na inapa na pacunga ulun na rilangi ri aras, na itek korot taruki la ilaha illallah Muhammadur. Maka di pangulutan Nabi Adam, aku pengelatan ternyata engkau balik tori pancaji pamulan daripada iya. Aga naseng pengelatan engkau asenna iya naritu Muhammad. Para lu tapahang, iya ro Nabi tak ternyam itu cek di asenna. Mega asemal lindruna Nabi tak puang. Termasuk yang sering kita baca di setiap hari Jumat, biasa kita baca surah Yasin. Yasin, lalu kemudian sering kita baca surah Toha. Meloka makutana siapa itu Yasin, siapa itu Toha. Narik kori bancai Yasin lolo betuang aga betungan na Yasin pengalata lami masarom misengi ibancai Toha betuan na pengalata lami masarom misengi ternyata Toha dan Yasin asam malinrunna Nabi sallallahu alaihi ya ada yang tahu Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alena toma-toma lebihkeun Bapak Camat Kecamatan Amali atau yang mewakili beliau. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan itu memang diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alena toma-toma lebihkeun Bapak Kapolsek Kecamatan Amali yang sempat hadir. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dan Ramil Kecamatan Amali beserta anggota. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Amali yang sempat hadir. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Sekdes Desa mohon maaf yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Sekdes Desa Waiputang yang sempat hadir. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada saudara saya sekaligus guru saya, ya, sama-sama penyuluh agama Islam. Beliau berada di Kecamatan Amali. Alhamdulillah beberapa hari yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada hari ini. Tapi yang mana orangnya? Ada yang datang? Dan ada, alhamdulillah. Kuitai masya Allah cantik-cantik mana? Ya. Majelis taklim itu merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, majelis taklim puang memiliki kelebihan. Yang pertama, macam mengaji. Yang kedua, macam Thomas salawat. Napa ni situng-tungan na yaitu majelis taklim dek nak puji mak gosip. Betul? Betul tidak?
Aku angka ibu-ibu majelis taklim, magosi para titannya itu majelis taklim. Dito na po di majelis taklim may majogi na rin kong kabuti. Betul tidak? Alhamdulillah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh para alim ulama, seluruh tokoh-tokoh agama, bahkan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Degaga masarositina jana atte kallila riolo ala birata maneng sangadinna rioran no makuto faro asukuru katandigan karisisi rajanna fung Allah Ta'ala. Namuk karidalan na ya asuma baraka ya alhamdulillah. Kita bersama-sama menghadiri masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah barakahna peringatan Maulid yang kita laksanakan pada hari ini insyaallah napaturung ipamasina pung Allah Ta'ala dan niya barakahna rilalenna kampunta. Amin ya rabbal. Apa yang kita bawa hari ini tiwi kimale mudah-mudahan iro anu di tiwi insyaallah mencaji papasagena dan likta. Amin ya rabbal. Aku witai ibu-ibu samanna wita cakar dumanan nih. Ibu deto pa tomatindro CDP iya nasabak memas hitungan-tungan na iya wattu tinro puang dan alhamdulillah tadi saya berangkat dari kecamatan Cina, tepatnya di Bone Selatan. Saya berangkat mulai jam 10. Kemudian setelah itu saya singgah sholat Jumat sekaligus khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahmah Tacipi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Sidina toma-toma labikin dan niat surah malabikin kang hadir. Insyaallah Pak Ustaz tidak panjang lebar. Dito na malampit cara mana Pak Ustaz. Namun dicedek yang penting mak barakah mui. Betul tidak? Iya, nomor sedi magi dek na malampit nasabak malupo Pak Ustaz. Iya, lebih baik terus terang daripada man rasa-rasa. Alhamdulillah. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nasabak dito na may takak mabicara, wilawi dito mo to malabika na niya surah malabika, narikomatu macara pa Ustaz, usahakan ajak na to macarita. Nasabak, iga na kira-kira melo yang kalinga. Iya sibuk mabicara, ini sibuk to macarita. Ya. Jadi gini matu matanggangi Pak Ustaz macarama nasibuto macarita welo duangi mudah-mudahan digagatawa na talo. Ibu bisa tidak magosip? Bisa tidak bicara? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nasabak memes hitungan-hitungan nakuang ia tu tojoke mamaulu talun rupa. Nomor sedi angka tojoka mamaulu angka tojok kamam maulu angka tojok kamam lulu. Ini beda. Nomor sedi jok kamam maulu artinya jokeri masih jie betul-betul melo ipatalle papujin na lauri nabita. Neng kalinga sejarah na nabita sallallahu alaihi wasallam irampe sarekuang mangi
Na palai ampi-ampi malabbi na nabitta. Wading na posipa ampi-ampi malabbi na nabitta. Tapi ang katodyo ka mamauli, jok kami mamuluk-muluk. Batuan na ada begitu sampai di masjid, na pada cengi tudangan na sanre di masjid. Begitu menre pacaramai, matin roto ni. Iya mani nama setting, pura mani dibagi taloy. Jadi saya tidak bisa tanggung jawab narik kumatinro kinadik gaga tawata italo. Yang ketiga, ang katujuk ka mamaulu, di najuk ka mamaulu tapi juk kami malulu-lulu. Tapi dito gagag ko koto mi rumabilan. Siari na asojok ka mamaulu pa ustaz, di pananunno pa ustaz pula rimimbarai ang kami manilupa. Nala di cetannya tuh telo na pa ustaz nagateng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Jadi ya melo matinro silahkan matinro. Nasaba iya tuh matinro lolongat tuh apalang. Makanya narampir dalam nasid di riwayat maka dan narik kode cemua pada riak katai. Pada dari lalan na ya asoi kita memperingati maulid na nabita dengan tujuan meluki rampi-rampi meluki mengerangi sejarah na nabita sallallahu alaihi wasallam ia nari tu aso aja jingenna. Maka dari rilalan nasid di riwayat narik kode cemua pada riak katai. Pada ya asoi mamauliki engkana tu malaikat nau tusuk pung Allah Ta'ala siari ari tutu dari dalam na yasoy pada tudang maring kalinga dan kanna na catak manengi pung malaikat sinin na to angke hadere. Alhamdulillah angke hadere patacama angke hadere pakapulse angke hadere padan ramil ada yang hadir dari MUI ada juga tokoh-tokoh agama ada dari ada juga dari kepala dari KUA Kecamatan Amali. Ya, natap pumanan. Bahkan semua yang hadir pada hari ini itap pumanan asenna. Aga na sa malaikae puaku pong Allah Ta'ala. Pole ka kurmam mauli weng kalingay asenna tori pujitta Nabi sallallahu alaihi wasallam tuli irampe nan niya yarawat tuwe mega tau masarawa. Magkaday pong Allah Ta'ala magkukuina sa malaikat sabi ka sinin na nasa to ang kay kutuwad ng pangamana sinin na dosa-dosa na. Alhamdulillah. Iga kira-kira tawdi na maranno nariko na dampeng dosa ta pong Allah Ta'ala. Garkan na ang kasi malaika mangulo ri pong Allah Ta'ala po ako pong Allah Ta'ala. Wadto ko na sa din rehadere mamuli rilalan na yaro asoy. Ternyata ang kasi di syariari na sa tawi ta mapasilulungan ko masiji di nawisan ni makada agaro na pasilulungan. Ibu. Magi ka marukan na. Ibu. Makada malaikat makada pungalata makada malaikat po ako pungalata lawat ko na sa din radyo ka mamauli sari-ari na sa wita to di masiji mapasilulungan. Makada pungalata na monito iya tutaw ang kay sibu mapasilulungan ko masiji wadang pangaman todo sana. Itu luar biasa. Yang kedua, engka si malaikat mangulo ri pung Allah Ta'ala. Aga na sa malaikat po ako pung Allah Ta'ala wattu ko na sa juk ka mamauli ko masiji di amali engka na sa wita taw ri sudu na masiji cak kadukadu. Sisan na utang nga bebe erona. Matinroy. Makli namuni saya tuto matinroy wadang pangaman todo sana. Makanya narik ko itapu asan na nabita po sikasinna as-salawa ki lawri nabita sallallahu alaihi wasallam cica ki masalawa lawri nabita na salawagi ki pong Allah Ta'ala wi kasapulong waddi jaji masampaja ki natulak pong Allah Ta'ala waddi jaji mapuasa ki natulak pong Allah Ta'ala waddi jaji maipasusak kata natulak pong Allah Ta'ala. Tapi siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah
salawatnya itu akan diterima langsung oleh Allah. Bindingnya engkau tong mabo nama salawai, namun ia tutung mabo iterima tu salawatna. Begitu luar biasanya ya sengi salawat. Allahumma sholli ala sayidina rilalanna ya as-sujumae engkau tusit di waktu masarulabbi ki masalawat lori nabitta. Hanya satu kali dalam satu minggu kotomi bawang asona juma tegi monro watuna pa ustaz narik ko cinampa pura ki masampajang asara ajak lalu tasalai onro sampajanetta sebelum tabanca yewe salawai. Maka de nabi tani gini gitu banca yewe salawai weka arwa pulona rilalenna as-sujumae narik ko pura masampajang asara ya dampengen ni sinin na dosa-dosa nari pungalatala selama arwa pulona tahun. Kenapa 80 tahun? Nasaba nabi tak napasi ukuru umur tak ini rupa tahu. Umur kita manusia kebanyakan di situ. Sitina wasabain antara 60 sampai 70 tahun. Narik ko engka palit narapi arwa pulo na taong alhamdulillah. Syukur maraja kiri pungala taala. Nasaba narik ko naliwang ni 60 na taong umur ta. Umur na nabi tasyaga na mate. 63 tahun. Jadi narik ko naliwangi 60 na talutang umur tak bonus man itu yaitu narik kipung Allah Ta'ala. Makanya bapak-bapak yang punya pekerjaan pegawai narik ko narapi ni umur tak 60 na tahun mesti dipensiunkan. Betul tidak? Mesti dipensiunkan. Majak nami ko maka di pemerintah istirahat no nasabak di na muminta mati. Betul na ada narik ko naliwan ni 60 na taong umurut tak sadar-sadar ni CD. Pamigay ni langkah-langkah kita ke masjid. Ajak na tu di mapangewang, ajak na tu di bola ronda manruang. Apa ang kami mato tahu si tampe ni masjid asawan ni nang kalinga bako masjid de gaga cinna-cinna na juga mak berjamaah di masjid. Betul? Betul? Tanda toy di na kena. Ya, dia gagat kue. Mati nuluk mana lo ke masjid kue. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini kita ramai di masjid. Tetapi insya Allah cinampe matu ko mangaribi mapak ko to matu igana to jok ke masjid. Mako maro. Ha? Sini na to malabikin kahari. Apa miga to nga kampung. Bangi kolore Allahu Akbar Allahu Akbar. Sirunto to ni pak ban na lato-lato. Setiap makan Allahu Akbar hapada tolong misi bangi koloro de gaga tahu, bangi ko asra de gaga tahu, bangi ko mangaribi de gaga tahu, bangi ko isya de gaga tahu. Aja na dibilang ko subuh. Sedangkan mangaribi loro de ki gaga. Lebih-lebih piko subuh. Ya. Season na bangi Pak Imam, tipa Imam. Bangi Pak Imam di waktu tati 10 ili. Sinin na pagkampungin no mana masjid. Aga na podangi Pak Imam, maka di pagkampungin barak jangan ni Pak Imam. Manang katati 10 na bang. Maka di Pak Imam igang hari jangan iya atau ini. Bang aku lor di ko gaga. Bang aku subuh deko gaga, bang aku isa dito ko gaga. Sekalinya bang at 10 lo kamana ko masiji ilok mima ko masapajang aga tate 10. Dan itu ini kena. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi narik kota puji Nabi ta banyak-banyak langkah ke masjid. Engka kampung elok matoi kasimak berjamaah di masjid tapi tidak bisa. Magi ibongi masjidna. Tita ni garis sila surat tadi Palestina. Ustaz, de ujuk kam masampajang. Apa ang kamak kada narik ko ya tumakun raye de to na para lumak berjamaah di masjid Ya. Ya tumakun raye yolo memo watun na nabita. De memato di palalo lo ka masampajak berjamaah ko masjid kenapa? Nasabak narik ko ang kamak kun rayo ka masampajak berjamaah di masjid biasa nih dirampo, biasa yuno, bahkan biasa diperkosa. Akhirnya waktu itu dilarang ke masjid. Tapi narik pun nenek juga ke masjid igang ngare lo tika kiro. Hati nulu kilo masjid Dito ka gamelo tika ki. Mabura bawas si jamatai.
Betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah nariko dito masjid buah masya Allah. Tungan ni makar dito na malungkot tapi suasananya sangat luar biasa. Betul. Aga na kira-kira arasa ditujuk ke masjid. Engkau to kasih meluk matuma berjamaah di masjid tapi di pa natipu masjid na. Ini tipu ni masjid ta ada kipasnya magalut tehili na. Lisa ki masjid ta. Makanya apa yang sudah kita berikan hari ini termasuk mabangun masjid kiyak beriang isa-isa warang parat tari agama na pung Allah Ta'ala yakin dan percaya mega pinasilinga ki pung Allah Ta'ala. Makanya ang kabiasa masjid yaro masjid ini panatipu aga ni yaro ketua pengurus masjid na sampaikan ya na mimarae makukuy masjid tak kurangi semin na si ratusa siapa tahu engkau di antara sila suratku melo masumba sa semeng silakan angkat tangannya. Jadi begitu pengurus masjid menyampaikan angkana gora makada iya 50 sa macuy mana ni sisa makada iya 20 sa iya 10 sa iya 30 sa gangkan na 100 sa iya perluang mesemek ko masjid magi na 130 tak kumpul di masjid. Alhamdulillah nari kumapakumana ro masyarakat insyaallah aman dan sejahtera. Tetapi setelah pura ni pengumuman makutani ketua pengurus masjid maka dan nari ko tanga-tanga iden ro makka jarinna cek di bawah nasen di urupai iro nasa makka jari pamulan na igang hari iro angkana mati makka iro din makka jari na makka dari 50 sa itu jangan wah napanrasan itu to jangan ni seandainya di gaga to jangan makka jari na makka dari 50 sa di gaga macuy di munrin na berarti mak baraka to jangan iro so manangka angka to jangan lepa majuma. Sinin na tumato malabiki na niya sa surang malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ang kaditiwi mali rilalan na iya soy puang naliki palit panitiyay alhamdulillah. Dek gaga tawata alhamdulillah. Matu pinalita. Ya. Iya ro maliwi puang anu capu mua. Itiwi lisu di bolata yandre soko na yandre italo na belum tentu capu betul. Tetapi nariko jo kaki mamauli ko di masjid insyaallah ilolongan itu adam penna pung Allah Ta'ala. Nariko ilolongan ni adam penna pung Allah Ta'ala manasan yatu makada. Dega galing balasan na pung Allah Ta'ala sangadin na suruga pamasina pung Allah Ta'ala. Melo kita masuruga. Ibu, mau masuk surga tidak? Mau sekarang? Aja sana Pak Ustaz. Apa dia Pak ukur malakai? Nariko ilolongan ni adam pernah pung Allah Ta'ala. Manasani makada balasannya adalah surga. Yarodin remale anu capu mua. Angka naleki panitia alhamdulillah. Nariko dek parik gagatan na meto yaro yakatai. Betul? Jadi makutana kak makukui. Tiga kira-kira tak puji. Mali atau adam pun pung Allah Ta'ala. Dena wadding ido-duana. Musti satu. Aku tapi le adam pun pung Allah Ta'ala berarti dia naleki panitia cinampak mali. Naleko ipili mali berarti dia ilolongan yang adam pun pung Allah Ta'ala. Hah? Oh pura memang dia bagi haki. Iya nasa di musalengi. Pak pura balik bagaimana nih? Dia tahu apa Ustaz kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu. Nasabak nariko ammauli kengi musti ampe-ampe akhlakna nabi tamelu irampe. Jadi aja tapak biasa alita nariko ibagi ngaki mali masa-masa mamana si tetong. Si lolo na irampe ampe-ampe malabina nabi ta ini si pamuli makunja. Betul. Apa angkat to masiji masya Allah pura ni yale cedi elok dua pura ni yale dua elok talu makanya pura yale cedi iro malina na taruh ko jamunrin na tanga na pajo kasi maka jadi na ya di kata waku maka di panitia pura ni dali puang sak barak ni apa gena-gena
Soro di kasiro nenek elok ke di mondrin na tangga inalay elok nalanun na. Takong katawa si malangi. Makanya ajak tumangwa, Pak biasa mau tupil. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran Rasulullah, satu-satunya manusia de gaga pada ancajingan nasid dilino. De gaga tau ipancaji ripung Allah taala matteru natulatkeun ngiduwe liman nari tanah. Nainapa napacunga ulun nari langi pada toa engkay narampe rilalen na barasanje iya na dito ripasal 5. Maka dari rilalen na barasanje Abdillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim. Bang-bang wallahi kubru malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabak bau-bawang ia mompo epo dari pamasetan dan niya papasalamat tapuang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Puang assalawaki andanya apa salamaki masari pangulukan Muhammad wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyya. Agana rijajan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam rigaw angka na matulakkan iduay di man naritanay nainapa na pacunga ulun na rilangi sebagai tanda melon napitangnya atan ringan na niya apangulungan na. Alhamdulillah. Jadi narik komelu kipahang ni sejarah na nabita engkaman ngirilalan na barasanji. Jadi maulid itu puang bukan hanya satu kali kita melakukan dalam 1 tahun, tetapi upanna lece bola kita tomak barasanji itu maulid. Upanna meliki oto na tomak barasanji itu maulid. Artinya apa? Ketika kita melakukan barasanji upasan ni ajak to sinasibuk ki macarita. Ibu apa mega to na iya mamato pa nama sumanga mak bicara mak cerita nari kumat tengah mak barasanji. Iya. Makanya iya ro barasanji kesin na nari kumat barasanji ki tabaca tui betuang ugina sarikwam mangitapahangi sejarah na Nabi sallallahu alaihi wasallam mapamula dari jajanna letu malumpu Nabi bahkan sampai Rasulullah meninggal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya karena kita berbicara tentang kelahiran, mega tahu napahangi sejarah na Nabi tawatun na ipancaji, tetapi belum tentu makasingi batina jaji yang anak. Ibu, oh ibu, madodo ni sedih. Dito pa na lobe. Oh ibu, peko gato si bati tak jaji yang anak. Apa jangan sampai tapahan ni sejarah na Nabi tawatun na ipancaji di pengeratala. Nasaba iyaro nabita situngat-tungan na pamulang ngiri hakiki na niya pacapura ngiri kasarai. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari pengalatala pamila ni siga matamu Adam. Na pamila matan na pangulutan Nabi Adam, na inapa na pacunga ulun na rilangi ri aras na itek korot taruki la ilaha illallah Muhammadur. Maka di pangulutan Nabi Adam, paku pengelatala ternyata engkau balik tori pancaji pamulan daripada iya. Aga naseng pengelatala engka asenna iya naritu Muhammad. Para lu tapahan, iya ro Nabi tak ternyam itu cid di asenna. Mega asem malindruna Nabi tapuang. Termasuk yang sering kita baca di setiap hari Jumat, biasa kita baca surah Yasin. Yasin, lalu kemudian sering kita baca surah Toha. Meloka makutana siapa itu Yasin, siapa itu Toha. Narik kori baca Yasin, lolo betuang aga betungan na Yasin, pengalata lami masarom misengi. Ibaca Toha, betuan na pengalata lami masarom misengi. Ternyata Toha dan Yasin asam malinrunna Nabi sallallahu alaihi. Ya, ada yang tahu salawatnya itu? Salatullah, salamullah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Toha Rasulillah.
ala Yasin Habibillah. Toha dan Yasin itu asamal lindun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian makadai pangulutan Nabi Adam ipwa ku pung Allah Taala melok lada kami terupa malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piko bicara na ulim mi terupa malabi na Nabi ta aga na sa pung Allah Taala tatanga inaseng indok na jarita dua-duanya. Lalu kemudian baca salawat na Nabi Adam lori Nabi ta agar salawat na Nabi Adam lori Nabi ta marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Qur'ana na baca yero salawat na Nabi Adam lori Nabi ta marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Lain apa pangulutan Nabi Adam na sepungi kanukunna Qur'ana na sepung nai tani rupa malabi na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ri kanukunna Nabi Adam. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Maka di situ ngetungan na idi rufatawe tomato malabikeng nariko de to mailok magati uta melok itu lima cakap pakitata usahakan nariko bangi pak bangi. Nah baca ni makan ni Pak Bange asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apari-pari ni gati bacai marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ina pada sepung ikan ukutta isapuro iri kalau Pak Matata insyaallah de to magati uta ko makita moki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaro tungka watu puadi bangi koloro tawe, bangi ko asrai, bangi ko mangaribi dan seterusnya. Usahakan. Ulangi coba Ibu. Ibu. Marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sa cilaleta. Marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz marisa lada seding iya pala nareko marisa ya pala cukup bacakan salawat. Begitu nabaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Pak Bangi at-taruni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barakatna salawat insyaallah tu dimacaka pakitaku. Tapan Ibu elok paki tu dimacaka pakitata selalu berwudu. Biasa mo kimajin eh. Hah? Puasa deh. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. De namai tero ipancaji neneta Hawa. Maka si pangulutan Nabi Adam ipo ku pung Allah taala angkat tak rumah kunrai. Waddi ganasang upuine. Maka de pung Allah taala silakan waddi nasa mupuine. Silakan puine ni tapi dengan catatan harus pamuaja sompana. Jadi kuni rupa mula-mulang maka cuy pula Nabi pangulutan Nabi Adam upan na sidie urwane nariko melok na latuki makun raye iya pa na asa kawingan na nariko pura na wajah sompana. Betul? Aga kira-kira sompana pangulutan Nabi Adam lori Hawa. Maka day pong Allah Ta'ala cukup bacakan salawat 100 kali iya na tunasa sompa mulok rin neneta Hawa. Jadi sompana pangulutan Nabi Adam iya na rito salawat. Ako yero melok dipakai makukwe di nagagabuti. Ya. Sinin na tumato malabiki na niya sa surah malabiki sidang jamaah maulid na dibasar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tanggal siaga na jaji nabita. Tanggal 12 Rabiul Awal. Asona aga. Hari Senin, tahun aga. Pada saat itu dinamakan zaman apa? Boleh kak sunni macarama di jalan tapuasan. Maka ada kak Iro Nabi tak lahir di zaman apa? Maka dia zaman dahulu. Mana? Iya cowok ni zaman dahulu. Tapi Iro waktu riasa ni zaman jahiliyah. Magi na zaman jahiliyah nasaba Iro waktu emet buroti na inapa na sumpay puan na riasa ni zaman jahiliyah. Iyaro wat tuwe nariko ang kamakunray matampu di botori. Peko carana na botori maka diaga anak na yero urwane atau makunray di na tajam memana tapi nasasi babuana. Itu zaman jahiliyah. Iyaro wat tuwe zaman jahiliyah nariko ang kajaji na makunray anak na mataru yono tutuo. Tapi mako ko tak balik ni. Ternyata si makunray yono tutuo tapi urane. Ternyata si makunray ilam tutuo tapi agay.
Pada zaman jahiliyah nariko angka makunre melok boting. Patatong ibandre bandera celak yolo bolana. Mendaftar mana nih tahu yolo melok boting makunre ada beberapa ratusan orang yang mendaftar, akan tetapi hanya 12 orang yang diterima. 10 mi 2 tahu diterima. Itu pada zaman jahiliyah. Maka ni yolo 10 2 tahu bergilir lusereng yolo makunre melok boting. Malam ini ikut lo kasi bawa matin ro rumah kun raye. Malam kedua yesi roce di loka lusereng di rumah kun raye. Narapi 10 2 bergiliran, peko gani pale pa ustaz iga nakawingi. Carana matu yero ikut cangi pada nariko arisan ni. Nigi di antara 12 orang itu yang ada namanya tadi, nigi kita dena asenna yero puine. Itu zaman jahiliyah. Dek nalaku makuk kue. Akan tetapi karena adanya Rasulullah sehingga Nabi tak naak kaidah raja nama kun raya. Alhamdulillah. Yang terakhir, jangan sampai ya pelak ni sejarahna Nabi tak persoalan aja jingenna ternyata salai bateta jaji yang anak. Ini yang penting. Ibu, tentunya kita punya cita-cita bagaimana supaya anak tak mencaji anak masabara, anak maturu rito matuanna, anak yang soleh dan soleha. Betul? Makanya ibu narikomelo ki pancaji anak tak masabara engkarilalena akurange. Iaro dibacai mapamula mangiden na bineta letuk manakna selalu kita baca itu. Ada di dalam Al-Qur'an narikomelo ki pasabara anak tamatu ibaca di lalena akurange ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Makukwewe idina utama na kalolo di ipa na pura boting. Apa megatoto nariko pura ni boting mangida benena sembaratu kasi najama benena. Ang kataw mangida majane molakena. Ang kataw makunray mangideng iya man napaja talalua ilokto man ni memana. Betul. Ang kataw makunray nariko madapi lakena majane molakena. Ang kataw makunray mangideng iya pa namanya man nay talakena nariko mendre ichokpo dalam mari. Tapi dito kager langka. Nariko dito maelo mangida beneta po ang kami matto carana. Peko ki carana pa ustaz, waddi matu nariko liso ki mamauli di prakte ini. Ketika berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, nariko seruntuk ni waina urwane nania waina makun raye ekoni monro pamula-mulaki mari lodori pong Allah Taala. Ajak to melodori pong Allah Taala riwat tu masusaka tapi lodoki ri pong Allah Taala riwat tu manyametta. Agi telau meloki pancaji polisi anak tak kurang monro onro na mari lau. Meloki mancaji cama benet anak tak koki monro mari lau. Meloki pancaji anggota dewan anak tak koki monro melau. Eloki pancaji anak tak mancaji anak tosugi insyaallah koki monro melau. Kemudian yang kedua, nareko misalnya elok ni muraiwi supaya dik na mangida beneta. Baca ni padonganna. Aga padonganna, ibu. Oh ibu. Acueki boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Mari menjawab. Doa makan ya roh. Oh salah itu boleh. Ulangi pemang. Acuy gini. Bismillahirrahmanirrahim. Inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Yan naruta baca. Ulangi pemang. Inni u'iduha bika. Jani di ma pala apa ini melo dibacangan urane. Tak balik ini melo dibacangan. Urane aceki. Inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Jajian naruta baca puang. Qur'ana tabaca yero tabaca ni sarawa ewe kapitu ini akan ngi itaroi babuana beneta yello do ri pungal taala mudah-mudahan barakat ni yewe padongan ngi insyaallah di nama romo beneku mapandi babua itaronga si cigarona supaya di nama romo talalua
Itaro nga si capak lilana supaya di nakacina-cina atau magello nafsu makan na. Kemudian itaroy pa rin na supaya magello ni maulakin na. Itaro to'y capak gambak na supaya di taden na tacid-cid di gambak na. Apa ang katuwi tato mangideng capu to nga gambak na gangkan na botak. Biasa begitu. Ibu, janji si anak ta, janji wi anak ta usahakan pamula-mulang iparing karingay wido cilinna iana dito Allahu Akbar yariga ibangi. Supaya matu yaro anak ta narik kumalupoy, wading maturo ri agama na pong alatala, mitaw ri pong alatala na sabak magi pamula-mulang ng kalinga iana dito Allahu Akbar. Yang kedua, narik kumelo memana beneta ajak lalo idi laken na tumabila. Usahakan idi lalo bangi. Idi bangi wi anak ta ribet tu mula jajinna. Ajak na tolenge magi sarikuan mangimatu iyaro anae wedding maturu ri adan na tumatuan na. Itulah manfaatnya. Ustaz, iya biasa tenaya bangi do cilina na aku makada kak magay dewi sengi dewa pala bangi. Tapi saya rasa dapat menemukan Ustaz di. Alhamdulillah. Kemudian narapi si matu pitung ngeso melo ni di akikah puang. Tapi sebelum kita akikah usahakan kasih dulu nama yang baik. Nah, urani anak ta alingnya asap pamulai na sabak Muhammad. Na sama kalian nabita nigi nariko punewi anak na asan na Muhammad pamulan na. Rilalin na yatu bolana insyaallah di iwiringnya akasiasingan. Baraka na asan na Muhammad. Alhamdulillah Pak Ustaz pamula bapak na letu anak na Muhammad maneng. Telu anak na Pak Ustaz urane maneng. Alhamdulillah pamula anak pertama letu anak ketiga Muhammad maneng asal pamulan na. Maga na pala ya Ustaz telu anakku makunre maneng. Aku makunre anak ta telu anak ta makunre maneng abu sih. Pagana apa aja tabosang. Ustaz ganna ni apa makunre maneng mo pa itambay sih. Ustaz ganna ni 5 makun remanang tambah isi ya tomi tu dia nawat ditambah narik ko emak na milo ditambah betul napu jago napa kapul se tatat mito ko benena. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi narik ko narapi ni matu puran ni yaling asan anak ta narapi ni watun na di akikah. Usahakan yang pertama-tama kita harus pahami pekoge carata pekoge bateta mita asso. Ibu, pekogi bateta mita so. Pak Mega tu tahu salam mita so. Misalnya ya asso juma, janji wiri asso na jumari elee, mapamula tate enang elee letu tate 10 dilewa sebelum jam 12, maka carata menghitung harus ki mapamula asso juma. Tapi narik ko janji wi anak tate 10 tate sedi tangga sore asso na juma, maka carata menghitung harus ki mapamula ri asso na 1. Nasabak na liwa di tate 10 Ang kato biasa maka da Ustaz di pau pakulawi anakku masumi ni maka kak magay iyaro na sang anakku Ustaz urwane na angka biasa puro yang kalinga maka nariko urane na sabak urane malimpa harus padua bembe nariko makundai na sabak majujung ci di pabembe. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah lanjut ni Pak Cerito ni di latute kan ni urwane anata cedi bembe bawa yulle mali silakan akikah. Makunre anata cedi bawa yulle mali bembe silakan akikah. Dito gaga paksaan. Yang penting dengan catatan ia tu bembe itali umurnya minimal 1 tahun. Sapi minimal 2 tahun. Angka to biasa tanay ka Ustaz, angka na sang anakku, iyaro anakku materi wattu maluluna. Di panasampa wakika, de panasampa wakika na mate. Peko gani kira-kira yero wadi mo gadi akika yari ganade. Jadi perlu tapahang yang namanya akika itu ada 3 macam. Wadi akika aleta, wadi to akika anakta, wadi to akika tomateta. Kapan di akika tomateta? Pada saat itampungi. Makanya itu tampungnya si tunget-tunget na akika. Tapi yang namanya akika itu pun 2 macam. Tampungannya 2 macam. Terkadang jadi sunnah, terkadang jadi wajib. Narik kodek panapura di akika aleta, maka pada saat nanti kita meninggal itulah akikata. Tapi narik kopura ni di akika naluru mateki pada saat matampun dek na termasuk akika tetapi mancaji papanre. Mancaji pasidekah. Apa yang kita sudah sembeli gere ki sapi, gere ki bembe dengan niat melo ki pandre tau egai.
Sedekah yang paling afdal adalah memberikan makanan kepada orang banyak. Itu pahalanya yang luar biasa. Ibu, angka biasa tahu nasan ni pura na akika alina padahal di pa magi watun na biasa riolo to matuan na akikay anak na gere si di sapi tapi pitu asat to nangi. Asan na nenenar si bawala to na asan na tumatuan na waliwali, asan na kakana, asan na anri na, ang kato si lolo na jaji na patwito pa akika. Mohon maaf, narikumakuro batita, ulangi pemeng na sabak yang namanya akika harus dipatungkekan olok-olok. Tapahan ibu, pada saat mak barasanji kimatu, meron ni itip gemba na anak ta. Iyaro dang mabiasa ita pugaw ini, itip gemba na anak ta na inap patatarok kuro di kadukwe. Itaro gambar na koro calabu na kalukuloloy. Betul. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Malaki kaluku na inapa itaroy lojang yawana. Iyaro lojang ni usahakan aja na lojang malibue. Tapi pakai ki lojang malampee. Supaya wedding ito na matu kaca dua. Iyaro kaca ewe cedi ataro sindru cedi ataro goncing. Begitu ditepe gambar na, iyaro gambar itataro koro kaca ataro goncingnya. Matepe kedua itepe si itaro koro di kacai atau goncing dan seterusnya. Ang kasi makutana ustaz aga to si gunana yero sinru rilalen na kaca cedie yero sinru cedie angker kaca yewe tujuan na matu narek kopura ni pada matip tau mabarasan jewe ma yala ni sinru na inapa yala uwe na kalukwewe ipamimireng anana yero melu pura dia kika ipamimireng aga bahasana kwe ipinung ni ipamimirengi anak tak pura di akika. Tujuannya apa? Itu namanya senuk-senuangan. Ya. Itu namanya senuk-senuangan. Riasanya senuk-senuangan ia nari tu pat doangan na sabak pangkau keng ia lo doangan ri pungalata la sari kuam mengi barakat na ia rokalu kwewe ia romatu anak ta weddingi matkeguna weddingi anak mat mancaya anak matola falallo anak matkeguna pada toha akkeguna na kalu kwewe. Yaro kalu kwewe mapamula mapamula urena letu capak nama keguna maneng. Makanya pakai ki kaluku. Ya tu nabita tanya kaluku na pakai aga pale. Ya nari tu karoma. Yaro karoma ewe nariko angka anak melo di akika musti na tiwi kubulana nabita. Na kodani makada wakika anakku mala ni karoma nabita na ucawacay na inapa na pandrengan ni yaro anak melo di akika. Ibu tapahan ini. Jadi insyaallah mudah-mudahan ada pungat nari dalam naya asoe senantiasa insyaallah lolonga ki baraka bai adam penna pungala taala andrang ito papaymang mudah-mudahan insyaallah na palampiriat ki umurut ta pungala taala na pabarakakan isininna agar puri sedekah untuk agama na pungala taala. Mudah-mudahan selain kita ipahangi sejarah na nabita insyaallah ang katuki patuiwi sunnah malabi na nabita sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya insyaallah peringatan maulid yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la tamin bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.